Tako ste uz Dobro jutro Hrvatska pogledat ćete zanimljivu izložbu. Naime, saznaćete da iz kaosa može nastati red i da to može biti umjetnost. Akademska slikarica Jadranka Bačić i kiparica Andreja Pavetić prijateljice su i kolegice s posla. Obje predaju na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Ovih dana spojila ih je jedna neobična suradnja. Andreja Pavetić priredila je izložbu osobnih predmeta iz stana svoje nekadašnje profesorice. Sam odabir je bio zapravo slučajan. Ja sam u jednom trenutku pokušala odabirati stvari, planirati i kombinirati, međutim to je bio pristup koji se njoj u tom trenutku nije svidio, znači ona to dugotrajno odvajanje stvari nije mogla podnesti. Tako da sam ja u jednom relativno kratkom vremenu prikupila stvari ne znajući kako ću ih na kraju postaviti u prostor i što sam zapravo uzela. Izabrala je 15 vreća stvari, a na odlasku je bila začuđena zbog toga što se uopće nije primijetilo da je nešto uzela. To se skuplja onako ko arheolozi bi bili jako zadovoljni s tim, jer je to sloj na sloj. Tako da zapravo imam samo jedan kanal između tih stvari, ali to je strast. Dugo je trebalo da ova profesorica kreiranja tekstila pristane na izložbu. Kaže, ne smeta joj da pokazuje svoje stvari. Redovito ih nosi studentima na vježbe. Jednostavno, ne daju se dirati u njih. Recimo, ako imam gredu, onda ja naslažem ove tu, zato jer ih gledam sa kauča. Ovako neke sitne stvari. A ove krupne stoje u ormaru, u stvari. Ormar se ne može zatvoriti, pa kolegica kad je došla, ona je vidjela to šareno i oduševila se. Dok se vlasnica ovih stvari odlično snalazi u kaosu, autorica izložbe unijela je red. Predmete je razvrstala u grupe. Iznimka je stolica na koju su se već u stanu profesorice Bačić nataložile samo plave stvari. Svaki detalj u njenom stanu, kao i svaki detalj ovdje, je veliko bogatstvo. Bogatstvo je u interakciji tih predmeta, bogatstvo je u tome koliko posjetitelj ulazi. Znači uvijek može otići korak dalje i iščitavati nešto dalje. Idem na Hrelić često, tamo se može jeftino dobiti. Jedan princip je da ne kupujem ništa skupo. Ali ima i jedna skupa stvar. To je kad mi se jako sviđa, onda kupim mi nešto skupo, ali to je vrlo rijetko. Na nagovor svoje kćeri Jadranka Bačić jednoga dana planira otvoriti dućan u kojemu će prodavati sve do sada skupljeno. To je teško povjerovati, jer zaljubljenica u tekstil teško se odvaja od svojih stvari, pa tako i ova izložba traje samo još nekoliko dana. Stoga se požurite. Dobro jutro!